Socheng Dhenta Deopani Ruthe Anglong Along CM Dr. Himanta Biswa Sarma Apiso Longle Kenam Polam Ki Kitlang Havar Karbirisonim so rongaje Mesen Pen Kitalon Japan Puloni KCS Atumpen Than Thili Karthli Pen Arna Madung Kipatebo MSC Sorbonne Telangari Deng Pen Tikok Tiki Tumapan Panongsi Wheelchairs Lapen Tricycles Kiron Pon Non itum ladak dipu long sitame project ahormu nang le bom lo lason si ladak non hezong made pini het kangpu pon rong khelan along ke do district social welfare asa hema thengno long masidolo luxury galaxy labangso showroom long litum project ahormu litum thenglong si লাইফটাইম ওয়ারেন্টি হব অটোমেটিক অটো ক্লিন হব এটো সেন্সর সিস্টেম হয় এনেকা নিলে 2 স্পিড হব এটো সিস্টেমত নিলে 3 স্পিড হব এ নিলে 4 স্পিড হব এটো টানি লব নিজে টানি লব যেটো অয়েলি আছে সব বাহিৰত টানি পেলাই দিব আকৌ লেফট সাইডত মাৰি দিলে অফ হৈ যাব আৰু আপোনালোকৰ ভিডিওৰ মাধ্যমত কোনোবা আহিলে ডিসকাউন্ট পাই যাব এইটো ডিশৱাশ্বাৰ হয় গ্লাস কাপ প্লেট প্ৰেসাৰ কুকাৰ সব ধুই শুকাই যাব এটু আমি ডিজিটাল টাইলস বুলি কওঁ এটু আপোনাৰ মানে আমি ৱালত লাগাও এটু ৱালত জাস্ট আমি ৱালটো প্লাষ্টাৰ কৰি লগাব পাৰি ৱালটোত কোনো ধৰণৰ পুটিন মাৰিব নালাগে ৰং মাৰিব নালাগে জাস্ট প্লাষ্টাৰ কৰিব আৰু এটুক আমি পেস্টিং কৰি দিলে আমি লাগি যাব এটু লগোৱাৰ পিছত আপুনি মানে 20-25 বছৰৰ ভিতৰত আকৌ মানে ৱালটোত হাত দিব নালাগে এটু আপোনাৰ ৱাটাৰ প্ৰুফ আছে ফায়াৰ প্ৰুফ আছে ৰাষ্ট প্ৰুফ আছে ডাষ্ট প্ৰুফ আছে ক্ৰেক প্ৰুফ আছে এটুত কোনো ধৰণৰ কালাৰ চেঞ্জ নহয় জাস্ট ৱালত লগাই দিব আৰু আপোনাৰ এটু হৈ যাব ঠিক আছে 2 নম্বৰ আমাৰ ওচৰত আৰু এটা প্ৰডাক্ট আছে এটু কয় WPC এটু আমাৰ WPC বুলি কয় এইটো আপুনি ৱালতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো ৱালতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সিলিংতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বেডৰুমৰ পিছপিনে বা সোফাৰ পিছপিনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইটো আপোনাৰ ৱালত জাস্ট এনেকুৱা লকিং হ'ব এনেকুৱা জাস্ট লকিং হ'ব এইটো জাস্ট লক আহিব এইটো এনেকুৱা এটা পিছত এনেকুৱা আকৌ খুলিব পাৰিব এইবিলাক সব বস্তু আপুনি ইজিলি ইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু ইজিলি আনইনষ্টল কৰিব পাৰিব আৰু এটা প্ৰডাক্ট আছে এইটো উডেন ফ্লোৰিং এইটো মানে আপুনি লগাওঁতে জাস্ট ঘৰটো প্লাষ্টাৰ কৰি প্লাষ্টাৰ ওপৰত লগাই দিব পাৰিব বালি সিমেণ্ট পাত্ৰৰ একো দৰকাৰ নাই এইটো জাস্ট এনেকুৱা লকিং আহিব এনেকুৱা আপোনাৰ পিচ থাকিব জাস্ট পিচ থাকিব এইটো এটাৰ লগত আনটো এনেকুৱা জাস্ট লক কৰি দিব আৰু এইটো আপুনি ইজিলি মানে ইয়াৰ ওপৰত মানে টাইলছৰ নিচিনা এইটো মুচিব পাৰিব এইটো ঠাণ্ডাৰ দিনতো ঠাণ্ডা নহ'ব গৰমৰ দিনতো গৰম নহ'ব ইজিলি মানে আপুনি এইটো ৱাশ্বেবল আছে Carbino Life Prime Time Birta Long Peneli Sami Beauty Baby Non Birtang Ton Pen Arjuponitha Lakha Kre Troxy Socheng Dhenta Constituency Ke Parlo Deopani Ruthe Anglong Along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Apiso Homestay Pen Trekking Biponji Pomen Pen Longle Nam Detpu Socheng Dhenta APHLC Song Pen Lamthe Pang Dakpon APHLC Song Pen Kaninje Ponke Ahok Pet Kalima Kalangma Karbi Anglong Autonomous Council Atum Prabjin Pen Ritar Livek Nang Popu Chuningri Athe Bangso Adim Non Habit Ke Panlok Lapen Tuvar Kasilam Lok Lopusi Pirangki Along Nang Pachini Dun Pada Menteri Gopin Rongpha Lapen Selim Kwa Labangso Adung Along Isi Bariang Long Do Labangso Along Dr. Himanto Biswa Sarma Apiso Alangli Menpen Riniki Guia Sarma Alangli Menpen Ciri surisi ante 1000 bigas alangli kinampon popu cingkrak daro tapi non alangli tum kam tak lempon bomlo alangli tum non haladak inglong long papan bomlo tapi angko la kemtap setami kimpon bomlo silahai kam ke claim ke karbiang no sor chini dun masidi dun dem
asi nilitum alang litum aphan bangke la alang litum ke kichi ki bia tum penak alang litum aphan bangke ladak Karbi Anglong long ke long li tanam long le asona kam dak lem long li pudet le nang litum Karbi Anglong to nawas council pen la pen team of Karbi Anglong pen kupi kacuma tha sinang litum kichi tum phan ki jorji punang litum ke matha pon lo la pen paklem pon lo si chuki dam tang ni chiklu joni aprang ni litum aphan ang than VTC chairman ak hai brongson terang ni litum aphan than bangke je labang solong le ke aja taklem dam de kachu yor phan le ni litum ke kimang kali chu yor da yor je ni litum ningarong lo la penang ko labang sol lamang ke inglong karlu dam je phan sia lang ni kidam cho la pen arnam kardom dam je phan sia kidam cho arnam ka chodom dam la pen inglong karlu ke majok kar long pusi to jok kurlang tu la sin litum doklip lo sitame nor bangke alang litum entap kimpon lo asona kam klempon bom lo la pen development ason ans tame alang litum klempon lo alang litum non kar ki kar jutulong bangke ili kar biatum tame development ason long dun po kusi alang litum kaneng ji la sin litum jasimet ke tim Karbi Anglong la pen Dr. Himanto Biswa Sharma tuma phanta pachini lo je ladak ke alang litum amen pen tulok ke dagya taklem long le tunai jasmeta bangke lah lo itu non Karbi Anglong tim Karbi Anglong dom hani sigi pu elam mela pu hano ho itu border area phani li pu ke lan ho border area mutum tame border area phan chelang nai hadak pota pinangi lapen antra ke voter list tame hok pet selam pimini lapen Karbi Anglong phana lang tum kam ke nai pini border area mutum lason kam klem ke det pini CM tuliram rohang la bosona kam seriously ene det apusoni tum theklong ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আসাম বনাব চেষ্টা কৰি আছে মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি আংলং টিম কাৰ্বি আংলংসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকক মই বাৰম্বাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে বৰ্ডাৰবিলাকত অতিকৈ নজৰ দিয়াৰ পূৰ্বে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ নজৰ দি কি কৰিব লাগে নকৰিব লাগে সেইবিলাক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেতিয়া সেই কাৰ্বি আংলং বৰ্ডাৰ থকা কাৰ্বি ৰাইজ বা ট্ৰাইবেল ট্ৰাইব যিসকল আছে সেইসকলে শান্তিৰ বাবে থকাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু তেওঁলোকে শান্তিৰে থাকিব পাৰিব নহ'লে ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট বা গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আসাম তেওঁলোকে টানা আজোৰা কৰি হাই কাজিয়া ডাঙৰ হ'ব পাৰে সেইখিনিয়ে মই কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰি মাৰিম Socheng Dhenta pen Lafsing Terang Karbi Anglong live Jutang henlo kheyara je lamer henlo kheya chethe lapen kachingrum henlo kheya le pothe pi pen Puloni KCS tirikamate reception committee tumpen ingdeng thongke braisi ZKYF farman pini than thiliana marni along ki claim kidam ki messenger phanpura arnam along ahir jume ke hangpon Sonsi patumi preni phai siarni Puloni KCS tirikamate reception committee tumpen non ke wangji ingdeng thongke braisi Havar Karbiriso nimso rongaja farman mesen me etpen ke pachunja phanpura dengkimo aklamalong arlong voke kathan theli arna matuma phan ahirjume chohangpon Sonsi bangso than theli karklipon vomud vokan me et mi phun pen arklipon longlo la sonsi Puloni KCS maipu pronason rong pharpen chingwai chingsai boma porahut Puloni hawara long ke do ke theki ding lapen man peng ke do anatum aphansita chuning ripon Bangso ju tanga klamalong an nang cherap chitu pet asonte an so se ilituma hawar ki klarjia phansita anong do ponta hai la sinon ki thurmi ove lapen ove barim do anta man peng chi piseroi lunang wang pet pen bangso ingdeng thongke braisi karbiri sonim so rongaje dengki mo apamalong ningarong bolon pen pachun pondo nang pusi Puloni KCS maipu pronason rong pharpen chuning ri alam paklang pon Puloni pen dirchuna rong pi Karbi Anglong live Hong ha phongru ano kang thong tum anaphan matha ponsi wheelchair cycle ano kang thong pen karjulong machine MSC Sorbon Telangara deng pen ron pon Lakha inko rapli Diopani MSC constituency ke parlo number bagan auditorium hall along tikok tiki atoma phan panosi wheelchairs lapen tricycles MSC Sorbon Kumar Telangara deng pen ron pon Son siajak dingklui pen ki ongdung ki kok tiki mate
handicap la pen disability sa tum kilong dun dia varsai pini sorbon KR Telenga MAC kachepaduk pensi kilong ring tilo pusi alang li tum pen choro pajer pon adun thu kadu ka ve pangrum pet hum plikep so se hormu ron pon an parta bangsuarni kilong dun dia tumjong si dolang lipute prabjim pen birta pale serak jia phansi pachini pon thu ajak dingklui pen avar sai kilong dun de kiduk kisung aputha pini MAC sorbon KR Telenga akang hon pen akirap kilong pen ning arong parpiklo beneficiary sa tum pen pajer pon কাৰ্বি আংলঙৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰঙাৰ নেতৃত্বত হলা চৰকাৰ আৰু অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলা চৰকাৰ আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বত চলা চৰকাৰৰ দিনত আজি ৰাইজে ঘৰত চোতালত আজি বস্তু পাবলৈ সক্ষম হৈছে আজি বহুতো বছৰ আগত এই বস্তুবিলাক দেখি পোৱা নাছিলে মানুহে দেখে যদিও কিনিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আজি চৰকাৰে মোদী চৰকাৰ সকলো সময়তে কয় মোদী হে তো মুমকিন হে আজি মানুহ ৰাইজে গম পাইছে যে সঁচাকে মোদী হে তো মুমকিন হে আৰু সেই মোদী দিনতে আজি এই দিব্যাংগসকলে প্ৰায় মোৰ সমষ্টিত 40খনৰ ওপৰত আপোনাৰ চাইকেল আৰু আপোনাৰ এইটো কি হুইল চেয়াৰ আৰু আপোনাৰ কাণৰে আৰু খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা মানে ষ্টেণ্ড এনেকা ধৰণৰ বহুতো সামগ্ৰী আমি বিতৰণ কৰিব পাইছো Balipathar pen project terang Karbi Anglong live Ingdeng Thongkep Raisi Zonal Karbi Youth Festival ki pachun ponjia phan Hamren Havara me penta Tirikama me Seng Tanglo Tirikama me along MLA Rup Singh Terona phansi me phu ar pu pek ponlo Pining aningkan le thota Karbi Rison Nimso Rongaje avai kang katalon ponjia phan Aporani bang bomlo Karbi Rison Nimso Rongaje pining aningkan katalon ponji lake Ingdeng Thongkep Raisi arta ke pleng apor ke chok Khia jutang mesian pen karcho ke talon ponjia phan Hamren Havar ame penta pini Tirikama me Seng ponlo Jutang abaha pini Tirikama me ke Seng ponadim lake Hamren rong supialo Karbi lameda sai hemalongsi Tirikama me Seng ponlo Ingdeng Thongkep Raisi Karbi Rison Nimso Rongaje RD Doklong pen ke pachun ponjia phan Tirikama me phu arpu pajer pon lake number inkoi baithalangso LA constituency ake hai Rup Singh Teron MLA aphansi jutang gaching honarat chidon iksar pen me phu arpu pek ponlo Karbi jutang jubat pindeng sumpot kaching honang thek ilitum ning isi vet pen othip kalipulote isi akhe phan kivir kina hok ik dejia phan apor nang ik ebinong asami sakhe tum na hoga det lapen along ria longle alang litum dodam ik sita bihu ronga jia phan chinghon obinong alang litum akhe pindeng sumpot ki thur mia ove akailong kina hok hit ik det jia phan America Britain Thailand ade pen chenglok det kapre kapre galong ki dodam akor tela pen injera tumanta bihu ronga jia phan chetengli ik ebinong Lason si ilitum akarbia kheya tumta methanga jutanga baha nahog dimalong le dosita chitengni nangne kheya pindeng sumpora jutang jubat thir klong arpu Karbi Cultural Society tum ik detlo napukali detnangji ZKYF anparta Karbi Youth Festival baha ki pachunjia phan ilitum kadu kaveta arpulo labang solam MAC head singrong pharpenta Tirikama me ke seng ponalong alangni chitong dunsi pherangke tuma thengno along alangni jutang kaching hon alam the paklang pon iklo alangli kapiklang pon lake pining aningkan le thota duk sung pensita pachun ponang po pining ajutang jabat itu sung chen samet ma duk ini samet betang ajutang jabat kapachun ni rong do bolong samet sung ajutang bang butin samet nang bachitu bachirat masih methangalam ki anparta ipindeng sumpot ki pangchu ponjia phan Karbi Rison Nimso Rongaje henlo bangso aningkan bang ki pachun jia phan Hantu mehek ipak ik vet pensita klem pachun ponang athi mithang jutang mithang le chiklem khete ki klem jia bang ave mithang le klem pe ken ji abang ave ko asli ente se bang puten dameda ado ida chirap chituna ko Hamren rong supia long tam misen pen ki pachun ponjia phan kadogave sangchom kre mer ke pa phai pini Tirikam ki seng pona melong thik ponlo Lason si non ki wang jini phai ner ke pani ki thik pon asan chom
do anta samchom isi sialong pen akijum nei sita bang pho pho kachetong ikpejia phan MSc phangchu asangho chuning ripon khe ju tang ju bara long plote song la pen thorom do an sita kachi pupe de jia bang kenang sot bino Sela bang yang kadu we ke sel ya kep do dan kep mong tini bang kon we no la pen ko kon no si bichon la si non ke bang di lan taring net kep bang ele tum ke kom nai sita sel tin long pen bang kom kom do na mo la pen dak ele tum pin ya mai long sini ri pon je dak bang ke सरकार लोग कचम dak boy ma gov employees and kame ni hang jutang jubat lo kosi bem rap pen na pen sela long alang itu komiti long tapi kapon ni pasti amai tu kong chung ba news report rongbong terang Karbiang Long live ingdeng ki thom kalitang protima ki lingpi chikmo men pen football ki pathu ki pangcheng arni nura club atum goal ki thom pen kache pahai pon Patumi Preni Phai Siani Sildharampur Jorteron Ronglong Kalitang Protima Kiling Piamen Pen Phong Thom Kechok Football Tournament Pangcheng Ponlo Bangso ke Pathu Riso Chingri Sport Club Atum Pen Chipatir Pipon Bangso ke Pathu Kecheng Siarani ke Pathu Pon Atum Lake Nura Club Pen Rachinja FC Tumang Bongsi Pathu Ponlo Nura Club Atum ke Thek Siara Jok Gol ke Thom Pen Rachinja FC Tumaphan Parem Ponlo Kalitang Protima Kiling Pia Kai Lamo Alangli Chor Bimai Ronghang Ahin Pen Than Bachini Ponlo Protima Kiling Pi Amehang Kethek Lake Parokre Sir Kebra Phokebra Sir Kepaning Kansi Amehang Nang Thek Ponlo Protima Kiling Pia Alangli Parokre Sir Kebra Trokner Kebra Isianing Kan Pensi Sukraghat LP School Alongsi Lothan Bang Phi Mate Teacher Asaisi Ke Klem Pangcheng Ponlo Alangli Protima Kiling Pi Surhinira Troxianing Kan Kiso Cholong Loklo Kisok Cholong Lok Ajoksi Labangso appear Tepen Chiopon ang Koklo Kalitang Protima Kiling Piaphan Kaching Honament Pen Phong Thom Kichok Football Tournament Kibipon Padopan Lo Labangso Football Tournament Kibipon along Kihai Aterangatum Trophy Lapen Tangka Suring Koi Lapen Runner Up Kirem Aterangatum Trophy Lake Tangka Suri Krepo Pajir Ponji Kipathu Mati Player Tumaphan Best Player Best Goalkeeper Higher Score Atum Aphan Tame Nong E Pajir Ponji Pusi Kalitang Protima Kiling Piachor Bimau Ronghang Pen Than Pachini Ponlo Labangso Football Tournament ke Bialong Referee Khorsing Terang Kasa Referee Jelong Timong DSA Referee Lapen Harlong Birong Phar DSA Referee 4 Referee CM Beatum Pen Si Langchari Ponlo Bangso ke Pathu ki Pangcheng Mailong Aluhiaman Pen Kachetong Din Mahamaya ex VDC Chairman Longsing Tongbi Rongasar Phentom Teron Bimau Ronghang Komor Ronghang Mongal Singh Ronghang Longkiri Ronghang Kamal Singh Ronghang Pahar Singh Ronghang Ruby Singh Ronghang Sarlongki Ronghang Atum Chetong Donsi Kalitang Protima Kiling Pi Amen Pen Football Tournament ki Bipon Pangcheng Lo Pining Pen Gang Thom Chok Lo Tasi Protima Kiling Pi Nilichor Amen Pen Si First Second Third Ang Deng Lo Ningang Thom Ke Chok Lo Laso Si Pini ke Pathu ke Cheng Lo Ko mama terang sekarang abang ke Rasingya Klampen Nurak Club dan ang tum dorni ang bong si Pini ke dak opening match ke Pathu iklo ke hai anong e bang 20,000 pen la jito runner saba bang ke 15,000 halo apela zolong best player doi best scorer doi yo la so ahin ke Bipon kasi Pining aning continue dengan thom lo do la si Pining ke pachok aning kalo ning kang thom ke chok lo si Pini ke opening ako game thulo tangke open te tum jethan lo la Singja Klampen Nura Club ang bong si Pini da opening game a match ke Pathu bom iglo non le tum thek long ateng te hako nilita players lo neta ke Pathu bom ma holo abang lo tista non jitu ke thek long ke a technique bang practice a men thek mon bom lo amba apil meta hako ni to pathil ke Pathu apil son an ke sociolog dak ilitum dak son se pendang lok pithe a facility mo khata hako pen practice lo sinon ilitum chingkhur pon bom lo pusini lihin pen ke chini thulo kali alang ke jonmu ke 1959 asi 2007 aning kan si
অকস্মাত ছিল আপুজো লাসো কাহিনী কে নিংদুক মিমি বিজি পিব মহুত ছিল আর বিজি বাং এক্সপায়ার্ড ডেট laso ason ngedam tanga biji si pilong rong lahlo laso pensi nilitum ke la PTE pusi ke bisas dam LP school a master ni si claim ala 1981 pensi alang nang claim bom lo o karyang ko pensi claim bom kuna school long Sokra Ghat LP school long si 1981 pensi claim lo 2007 ani kan si alang li lapen dak perse pechi ulo dong mukak pen sem singing pi Karbiang Long Live tang tipini prime time abirta kala ponsi kangton poniklo kardom